van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nila alam thuso asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thuso anasim khom taw hite nisim somni le ni thakau kumsang ni le somni le gu songpi district ku kilen thukin het sana songpi district sunga cheng ku ki ta chapa ka heti ho zo se ko ma het sa nom chu a hi le tu chung ke jeksi le government ki ho na chung a hin niulam kalanga zomi ka heti hon lamkai ho chunga zenji ki phin na bolding en mi a hin zol uvin a hin tu le tu a hi chi a hi thei loading khat a ki mu je hin koima boina sema iga pan loading uvin het sa ana ka hin bol uvi izemti a lamkai ho chunga ilung thlai lo naw kha le ki phin ding iti uzong le ku ki ta chapa ho in green light ahung ki pi to ka a koiman zomi ho boina sim na pan igala loading uvin team I hi ve e hodinga phachom ding kuki ta chapa ho in akingai to zingin chorchampu songpi district sunga kuki ta chapa ho zo se muntina giging sadema e umova zomi ho boina sem hin izemti a thingkang phai len chakpi karong hilltown kiti ho to police station a hin to khawa hi le thu dingin kuki ta chapa akingai che in muntinin giging sademin umuhite zeri zo information and publicity kuki ta chapa ho nisim somni le ni thakau kumsang ni le somni le gup senekai thel update zanhi ting pi bung le leblin ki ka alam pi ho zia senekai thel ten milham ho chunga athal a hin thlanau ban zomin zan thla alamin village volunteer ho umna im ho hidia gin mo hon lampi langgein a hin game lut kinun thalna sata in a hin kap on pathen lungsit in kvv ho koima a ke sukha ana poi zanhi ni kho chun leblin le ting pi bung ki ka cf ho adim thajing ovin chule senekai thel khusunga bangkar kisim hozong CF hon so se ding anagu mi pin anating uvin kinoto na ana umeti zong thulut ekimoi by MA local news US President Donald Trump in 48 hours ka Strait of Hormuz na hon lo ule na ne diu hitin Iran te chu warning anabol kitai nisim somni le ni thakau kumsang ni le somni le gu zan hi jingka chun US President Donald Trump in Iran warning ahin bol kinin Iran in within 48 hours ka Strait of Hormuz thau ki po do na tuilampi nohon lo ule na power plant o ki etek ding a hitin Iran te chu warning anabol kin in a hi Truth Social a Trump in post abol na achun Tehran in Strait of Hormuz 48 hours ka sunga ahon do lo le Iran power plant ki kap seding athupi pe na patna ki panding a hitin asege hichi Trump in warning ahin bol hi Iran in US le Israel adia thau ki po do na lampi akha pi a ko na hichi ultimatum hi US in ahin ta lang a hi hichito kilhonin Iranian zong US ultimatum ma kon chun US le Israel in Iran power plant attack abol le Iran kom le evela gam US alike gam ho infrastructure chom ki kap sikiding a hitin zong don bu na anei ki ne hichi US thupi don bu na in Iran military operational command khatam al anbiya in Far News Agency ko ma asay na achun US in Iran power plant akap le akom le avela US alike gam ho thil le lo tui su thing na plan ho le thau kila anamun ho mun poi mo izat hamle information technology anei ho ki kap set pi kiding a hitin gi na zong ale bol kinin a hi thil dan hi aphat na lang amano pon akho si che dingin akilangi source from News 18 by Zeusman NIA in namat khale Guwahati zela na luding kumni be na ding Guwahati a na inkuten na hungvil na ding bahara se zong lakhat be luding na sunga na hungvil na ding na ni na cha kicho na ding rupees lakhat minimum luding na sunga lawyer na hire na ding ahlompe na rupees 4 to 5 lakhs na su luding a hi ho zo se hi na daily esente na khap phat ole video bol zing vin lang viral sa leo chun fastest way to go jail hiding a hi eho hi thil aphalama ikisei pi ule ikingai to theilo u a hi government sipai zong ki hilo ikigal pi te ikap na chu ebola video ki bola ki viral sa aham thingnoi ho to ki kap to pe chu thil chom a hi in ngai de theizep a hin civil line ki kap to na chu hi thei mong lo a hi ikap zong le ki sel pu ma gu thima bolding a hi ki chat na dinga ki sei a hi pun thil dan ding ki mu a ki he zia le ki sei pi u a hi min government pressure a hin pi ting le mi ki pa na ding
ding le situation claim na dinga mi khat gamat chu government dinga khonai sailo a hi gal kap I hi le gal mi hungdu na ding tip be a vet jing ding I na zong ki he sa loading thal ki chu hoi sel jing ding khamna theya lob loading war planning nei jing ngai supplier line reinforcement ahung na thei ding hold a het ngai imit le in a call ki su hong ngai intelligence su hat ngai enemy attacking plan decision jing ngai a hi hiti ho hi indirect nga ikisei pi uzong le la nom lovin I na lai un a hi government sipai ho ki hung in tin hung ki sei loading a hi lo in zong aphal lo a hi chuta le hung zong ki hung do thei lo a hi government sipai ho hi manipur mi de suti ki mo mo lo a hi tai boina ji a insung emergency a hi ngal lo le samsaw ho a hin vv ho chingthei uvin uniform pum duty po namun ho ko ma koima video le photo akimo kap ngai poi nagalmi ten hi chi ho a ko na chu planning akisim the a hi bolta hi uvin sermon in zong tampi asei a hi tai guthima igol gin zo hi het sa ding a hi damsel uvin lang pontho uvin pathinin na umpi jing taw hen sei hil ngai dam Kuki Daily News Admin. The 5th Cycle Area Women Prayer Fellowship SAWPF Cycle gamkay sunga angol taw na lampanga numay ho kiloy khom na SAWPF hi pathen pathei bo na zalin ahung machal jingin tu kumtha kumsang nile som nile gup angol taw khom na masapen chu I mula munna anaki bolin lo hlingta in anachi hlan hi hechi ban zom dinga chun tu ahung thlung ding thatun nisimli kumsang nile som nile gup Saturday tengle Baptist Church pangjang muna umkit ding ahitai cycle gamkay sunga numay zo se nunga hi henlang nupi hi zongle pan na hung la che ding ovin temna ahung kineze ahung zo se ne si anchang le mai cham sum ding na hin ki choi che ding ovin temna ahung kineze cycle gamkay sunga numay ho zo se hung ki khom ding a hi ze in amuna umbung lung haubung mi ten zong sit arrangement sound system le angai cha dang zo se ekon tu pi ta ve hobung lamkai ho mo po na akho a hobung lamkai zo sen ahung ding ho taw na dinga gari na hin ngai to pi so ke dio hi mi tam mi hlom dung zu ya transportation charge zo se chu ama hobung lamkai hom o po na hiding a hi chu pathen na to na len pen khatna nagel of divin pakai minin avelin tem na het sa na ahung kineze Amun bunglung Baptist Church aniho nisimli hlatun kumsang nile som nile gup Saturday apha jingka lam niden ko lam le hiding a hi SD Kim Nei Hoi Rebecca Hogip Chairperson SAWPF phone number 8119979073 SD Kimboy Haulai Secretary SAWPF contact number 9383232328 Ule naun Meitei ho gaal kichai hitam akichai tai natiu le surrender kibol do uvin gaal akichai tai nativin ebola kangpu pi churachampur more ahi meile ho kipalu theilova infal sunga kuki ho hunglu theiham kuki zo council hi recognize akibol poi unlawful nativa government in clear abol do sachu Guwahati a Kihopedia achi hi Manipur akichai tai Meitei ho min a umpoi leplen boina ji a ukrul kichi thailo tangkhul CSO zat chomchomin ultimate abol ki ho hla api masat nge tilovin ku ki ho ipi hi a Kihopedia chi ham asang kasarin a ho limna a sei recognize to de mase unlawful ni haidana leite haidana government declare to khro potu mana dak doraga nga samda ga Guwahati da chalaga wari sa se na chapudu de Manipur loire sidi Manipur state ki ethics da identity da fail oirabane ki jo council side hojik tongan ba separate state amagi potu tahan kare aba adudi mi na separate administration dalibodo potu taraga dore aba akhoi di separate ni hojik ti imphal da sulala roi Manipur ga Meitei ga akhoi di pulo hebse kuki jo council na ngang bane haba natra aduna moi di ethnic cleansing ni aduna buffer zone se thambani akhoi di imphal da sulala we hena madugi laktabagi ta madugi tamakta even deputy CMP reso mi visual da ha wasak lori visual the assembly or sigumol le ba kadai da lege masi Meitei macha na khangdam si karino Exam center nei phachomdan le exam center hialdo manludan emi job experience khanin kum khatsunga exam banking SSC railway chule adangdang ato do zat hi somlang gup ahlingzovin hi anoya statistical analysis hi anaveu hiti akhatna SSC multitasking SSC ZD SSC 10+2 SSC stenographer SSC CPO SSC CZL chile adangdang ho that is 6 times in a year CC pull to isol silchar sumo current rate up down
4,000 plus fooding loading 6,000 one-way minimum. Latest KSO data dungzuya aizol silchar muna SSC exam hungbol chu 500 plus candidates ahlingzovi akhuti le mi khatna 6 to 8k up down minimum estimate chu grand total bol lewhen 30 to 40 lakhs ki kasum ipai do uti na ahi state dang khana economy zong ikasim utabang ahitai KSO General Headquarter Makay na in KSO Delito SSC Exam Center Sisipur isu anikilachu Delhi High Court na aniki in tun reinstate ahitan igam sunguwa SSC exam zosi ibol theitawi igam sunguwa center umzia SSC CCA kiseng dozat laksom tum laksom li kika kisef do tina ahi wangpha ni kisa GM ani na banking exam hi kumkhat sunga candidates kanin SBI PO SBI clerk IBPS PO IBPS clerk rural bank clerk PO chule RBI prelims a ume igam uwa center masang in aizol muna banking exam hungbol data ki muchu 250 to 300 kika ahi 60k per head expensive from 250 to 300 candidates to 15 lakhs to 18 lakhs expenditure apot doi KSO General Headquarter minin SBI IBPS RBI representation anikisapmin pathin lungset nin exam center AP uvin tun igam sunguwa auto bahara 50 beblut nin kibol theitawe banking se akum khasunga 15 to 18 lakhs sum save ikibol uti na hitai KSO na neiwang pha nikisam athumna railway exam hiji railway exam hi kumkhat sunga candidates khanin thumbei tabang abol do the hi graduate level undergraduate level group D hiji exam isu nei zo se hi infal to candidates choice of center Sisipur Kohima Guwahati Tetspur muna anaki kheldo pi in ahi EPGA candidate zo se zong kiboi pi ham gampa ma sumtam ta asendi kinom lo chule kon khadinga chu age over tamai the hiti hozong chu KSO in kentum lo hela kiboi PG ahi Sisipur center a ki helpi ho chun sum 10 to 15 lakhs accept the OT na ahi exam center isu dang ho light EMRS KVS NVS CUET UGC NEET chule adang dang ho zo si zong candidates choice muna aniki kheldo pi zingin sumle pai tam ta chu ki save do pan ahitai KSO pan la anazala candidate sum save do zat hi kumkhana grand total in terms of crore ki save do tina hi reported based on groundwork SD Sarmoy Haukip Secretary Education KSO General Headquarters Tuso hichanchun akichai tai tuso abana anangai home kidingin ikilim chi uvi tuso hingai zo se na boncha win stay safe and stay blessed